Dan, ne znam ni ja točno koji, upravo sam pokupio svoje prve krafne za TikTok serijal ocjenjivanja najpoznatijih zagrebačkih krafni. Ove su iz Magnolije i upravo sam prošao kraj Kino Europa koji su zatvorili, a tamo je zapravo moj prvi YouTube vlog ikad. Tako da ono, Kino Europa mi je započelo karijeru zapravo. Nije baš, ali možemo to tako reći, jel da? Da. Možemo, da. Idem sad u auto snimiti review za ove krafne. Možete ga pogledati na mom TikToku. Tigi Bigs. Kaj da još kažem, mama? Aha da, sreli smo ove prosvjednike neke. Nisam baš siguran sa kaj je taj prosvjed, nisam baš istraživao. Za onog prerano preminulog novinara iz Splita. Sad smo ispred mog najdražeg dućana. Hoću knjigu. Ne, to mi je stvarno najdraži. Submarine. Ne, to je tvoj najdraži restoran, pogledaj se. Moje hoću knjigu, ja sam educiran čovjek. Ja, dosta intelektualan gospodin. I meni hoću knjigu najdraži dućan. Evo tu je, gledaj, čekaj. 3, 4 sad. Znaš koliko je taj dućan dobar? Jesi bila ikad u njemu unutra? Koliko je ogroman dućan s knjigama, Ja bi sve kupio. Ali sva sreća pa sam otkrio Book Depository stranice na kojoj su sve knjige jeftine. Da imaš ove šta su besplatne, ako je kupuješ u hoću knjigu 2 dana. I tu oni skupi sladole, čovječ. Millennium, da. To je dobro isto. Ali bolje mi je tamo kod HNK, one neke slastičarnice. Ono je još skuplje. Tajnje tako. Ono je gdje košta 20 kuna jedna kuglica, to je dobro. I imaš puno vrsta čokolade. Da, i vani puše takav hladan vjetar i meni su ruke zaleđene. Ali nema veze. Vloganje je bitnije od hladnih ruku. Malo se po krafne moralo ići. Pa da. Po najvećem vjetru. Inače, plan mi je bio danas review od krafne iz Bruma 44. Ali naravno kad tamo dođete nakon 8 ujutro kad se otvaraju nema ničeg. Niti mjesta, ni krafni. Tako da jedan dan ću morat kampirat na ulazu i kupit prvi krafne u danu. Ali to je najmanji problem. Jel' tako? Tako je. Tako je? Evo stigao je moj bratić Hari. Čekaj. On je inače iz Zadra, došao iz Varaždina s faksa malo u Zagreb da ga ja provozam u autu, da on vidi kako se vozi u Zagrebu, a onda ide na bus nazad za Zadar. Imaš ti, Hari, kaj za reći mojim gledateljima? Evo, kažem da dobro vozi i to je to. Pazi, tu je kamera. Jel. Ali dobro je, taj je u kontrasmjeru. Ubrzanje 0 do 100, 3 do 5 radnih dana. Evo me kod tete Gite, najbolje tiktokerice u Zagrebu. I sad isprobavamo mirise rakija jer moram voziti do doma i ne mogu pit. Ovo tu je K kao kruška. Ima dobar miris. Jel miriši po kruški? Pa više po nekom naftnom izljevu. Riši. Osjeti se. Ova tu je šljiva. Pa, okej. Ovo je S kao šljiva. Ima Od miris šljive. po raki. Loza. Brat. Ili ima po lozi? Ovo mi, imam neka lijepa sjećanja od ovog. Čuj, Baš mi vraća mi lijepa baš ne volim sjećanja. inače. Najneobičnija rakija. I ovo je A kao autoimuna bolest od Aroni. Aronija. Gita ima dobru neku tehniku. Pomiriš, onda se izmakneš i onda ponovno pomiriš. To je kineska metoda. Kung fu. Nije neobičan miris, ali ne bih znala da je... Ja bi Jel ima mislio, po Aroniji? ja bih rekao po flomasterima za bijelu ploču. Rekao mi je proizvođač da je prvi dan smrdilo po karbofixu njemu. Po ljetu dok se nije Pa zluštalo. to ljepilo, flomiš. Ko flomiš. Tak neke, no? Mi pričamo o povrću, kako napraviti rakiju od povrća. Zoke? Pa jer to niko nije napravio. Prva balkanska rakija od broku.